Sveiki, brangiai, mes vis dar Uzbekistane, mes vis dar toj nuostabioj šaly, rytų šaly, kur, bent jau oficialiai skaitosi, kad 98% yra musulmonai, yra tikintis islamą žmonės. Ir va čia mes sutikom nuostabų brolį Sadam, jo vardas, kuris yra tikintis, gyvai tikintis Jėzų Kristų, kuris priėmė žinią apie besąlygišką Dievo meilę, priėmė žinią apie malonę iš Harris Bible College'o. Ir tai buvo, žinot, fantastika sutikti žmogų, kuris yra toj pačioj dvasioj, kuris priima tą išgelbėjimą per malonę, priima išgelbėjimą be darbų. Taigi, dabar pašnekinsiu trумпой. Садам, да, я представил тебя, и я думаю, многим будет очень приятно услышать какое-то послание из такого дальней такой страны, в которой многие не были, может, никогда и не будут. Да, что здесь тоже Иисус, что здесь тоже благодать, несмотря там на все эти вещи. Как-то поделись, может, каким-то словом. Всем шалом. Очень приятно было познакомиться с семьей. Labai malonu buvo susitikti, visiems шалом. И мы что хотел от сердца сказать, что именно Дух Святой именно в эти дни прям очень сильно работал. Noriu pasakyti, ką būtent šventoji dvasia dabar labai paskutiniam dienom dėjo į širdį. И хотела сказать то, что мы знакомы не так много. Jo, norėjau pasakyti, kad mes pažįstami visai nedaug. Где-то 3-4 дня максимум знакомы, но при этом мы недавно, пока ехали по дороге, при общении мы поняли, что мы знаем друг друга очень давно. Mes esam susipažinę gyvai tik tai 3-4 dienas, bet kol čia mes bendravom per kelias valandas, mes supratom, kad mes lyg tai pažįstami labai daug laiko ir labai gerai žinom vienas kitą. А почему так? Потому что у нас одно послание, одно принятие Божьей любви. Именно Божья любовь. Kodėlgi taip? Kodėlgi taip, nes pas mus viena žinia, vienas Kristus ir vienoj žinioj mes esam Dievo meilė ir tai mus labai sujungia. Я заметил то, что тут именно понятие Божьей любви, вне зависимости от страны, от культуры, оно и открывается у них одинаково, и у нас одинаково. Jo, ir labai įdomu, kad, sako, aš pastebėjau, kad tas supratimas tėviškos meilės, Dievo meilės labai panašiai atsiskleidžia ir nesvarbu, kokioje šalyje tu esi, mes esam Uzbekistane, mes esam Lietuvoj ir tai labai panašu. То есть одно послание, одинаково принимаем, одинаково ощущаем эту любовь Божию, но при этом в разных странах. Jo, taigi ta pati žinia, mes ją vienodai praktiškai priimam, vienodai jaučiam, bet esame labai toli vieni nuo kitų. То есть это говорит о том, что Божья любовь, Божье послание, оно для всех. Tai rodo, kad Dievo žinios, šita žinia, jinai skirta visiems, nesvarbu, kur tu esi ir kokiose aplinkybėse esi. Поэтому я бы желал вам, чтобы вы принимали это послание, чтобы вы не отчаивались, не притыкались от каких-либо недопониманий. Именно принимать, потому что это одно и то же послание, но при разных странах оно принимается и одинаково ощущается любовь. Taigi aš noriu jūs paraginti, kad jūs priimtumėt irgi šią žinią ir nesvarbu kokias aplinkybės ir kaip jūs jaučiatės, gal ten aplinkiniai nelabai priima, gal yra kažkokie sunkumai, bet tai yra ta pati Dievo žinia ir nesvarbu kokioj žemės daly tu esi, ar kur karšta, ar kur šalta. Поэтому желаю Божьих благословений, чтобы в этом послании очень сильное движение Духа Святого, поэтому держитесь этого послания. Taigi aš jums linkiu, kad jūs būtumėte šitoj žinioj apie besąlygišką Dievo meilę, nes šitoj žinioj yra labai stipri šventosios dvasios jėga ir veikimas ir aš jums linkiu, kad jūs tame ir išliktumėte. И еще приглашаю вас в нашу страну, чтобы вы тоже ощутили то, что они ощущали, и делились своими же откровениями. Super. Ir dar aš taip pat jūs kviečiu atvykti į mūsų šalį
ir dalintis tikėjimu, mes savo, jūs savo ir vat, kad jūs pažintume tą, ką va dabar mes čia pažįstam su Tani ir visa komanda. Taigi, esat kviečiami į Uzbekistaną. Спасибо, дорогой. Спасибо вам тоже. С Богом.